Kajing bamyo ban kamai kalane menta da kibnai kala penlong yang East Sales Taxi Owner and Driver Association ban lai kerpat na ka Deputy Commissioner ka district ka kong Aisa Wanda lalu ban aila no eki ban kamai harengkat kajing kulat ban buromi kajing tha kepala penmi da kamegelia High Court menta kajing pentip ba kidai la ban aitika bat kebampat ya ketika hakikali jumki habakran hikilat patai kebor u Presiden ka Association uba wandan bokjorwa ulong kajing kendu bat kedisi kelayo ban pensngoi kajing ek jengki hakaba na kaliang kedisi kala pentip syaki bahkan sara ayah kini kamat bat ke sarkar jelah hak jelang jangka kenhun menteri kaban long hak kejanmit jangka santri jelio hasket rian. Kena kalian ke disi ke pau ya ke nasim pasal kenap ke tingjan bat ni gaseng. Da ka ba yang ba nak kalian ke disi yang ba ngiru ila ba la kuno kan ni sarkar kan pelak nak kamai di disi yang ba mentang sini sesong ya ke kabinet meeting maka government of ni maka kuno pelak nak itu kali kamai kisami sebab kanu persen on pelat tu ia kata kasong hakara jong ke kabinet sibit de margi yang ba kanu baji ni song ni ta kabinet te kasong hakbor ko halot mo di sini yang pala ban sa ya kata ikum ta nak kalian ke jongiru nisu kran ya kedisi da ka ba yang ba hatu sisi mengi persa ya kene ban ong menta ya kene ki vaccination certificate hatu sil namar basisin ba lata ya kene vaccination ki kot zero copy mo ki kot he gitu kesim lah penia jadi kali dalam bon ni kali tentang kakak teh yang kegidan kini ki hantam di bon kali yang tentang kisim wrong side overtake ru tentang kalau damut ban kiar mi nama beli kakak no ni kakot tetum tanah kali yang jong ka disi ke lah kemenjur ya ke ba ni kan yang bang isu no ni kenjastika ya gitu ki belada vaksin kin sulit sili ya ki sar ya ki stika na po office ng DTO ba ya gitu ki bampat ai pada vaksin kin so hi ba not vaccinated. Te tang itahi di bang ini kran mantang sini baga disi. Te hakju kapor kabang ning penpau itu sokman mana kalian jadi disi yang ba ngin senyarap yaki man ya kran bak sarkar ba nadu kini ke teu banwan ba ngin yo man pelat no manemi kamai katkum ka jing pelat pat yaki yo kihat nama da pelat bun thanru yang penyelik kamai sei. Te punya kelumar jemput man paramaki Dekum tangi rungi mencur ya kata yang kasong ya kejeng start jong ke office beramburam bah aku nunggu rekam bahkan pelat bahkan persen on pelat ya kiri kamai ini nadu ya bos di taksi bat penjuru ya bos kinangnya noh penjuru ya bos pentar ter ke kabang mentah kasih pada kebah bros katu ngisah komdum rentah sini laksai ya ke kabang nila ayo menyiapkan semua ya sibun hantam habis dai bahkan ke order jong ke mekelia high court tenang kalian ke jengi keseng ni ngia buram da ka ba ngin ya ta ya kita ki stiker bat penjuru tentu pat hari day bat pat ba namar ba bun hi ki yang ba hap dan kampat bantes man hakasi pos ni ya kini ki bampat aya kan ka tika ini injection kena kali yang kajongi hi yang ba ladang tes ngiring kloy pa naman tes ya tan yu ta jing tes mo aba ngimman man ayo ladang ngimman man ayo injection ngim sangi ladang itas hendrai banong mangin penpor pada ngimla man penpor kan ini noru mo kasong haka jing sutu jing kibril simet bar kai ka bangi la ekran menta kalau ba kadisi ka om bakar sa walk out no ban weng no iklik restriction habi dei bakarung kami nak we kesnong namar kum bakalong menta hayudu restriction keempat play yano ru banong bandek nak we baki kinong sang senong nak we kesnong kinwan hayudu empat ong kum kata hendrai kum bakalong menta hayudu le nak kelang keri kesikian lah ya klek lu khaj apa yodo lah ya klek apa kendailat te kunta nak kelang kejongiru yang kunta kan ada kani kurkum kamai kejongiru ada tuang no restriction but clean no patu kan ni di office sarkar but clean lah lem no iki dukan senong dukan tha clean kunta terset but makiru punya kok ita dalade balada inject na pada inject te kata kalau enggak tang masutho ya kata ngat rai ngim dan singe herang ngiru ne tho ya kata ngnya buram ya kata hendai kasong pat hangi pat ba kumno pada ba ngin ya pikir dalade